Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Sing Hito West Khasi Hills, kala Dawa yaki board beripet jong Kamikalia, Rural Bank Rambrai branch, bakade ban pinmino banbu, yaki ATM machine, ha Rambrai West Khasi Hills. Ki nongkit kam ka Hito ki loong bahalor kani ki benta, hanin ka sngi kala late bani kendo yu branch manager jong Kamikalia, Rural Bank jong ka Rambrai branch, banyakran halor ka jingbomdon yaki ATM machine hapokas nong Rambrai. Shu ki loong ru baka Hito hadien bakala yo ika jing ujo ni nong shong shnong, Jong kadong kathan Rambrai, kila late menu kendo markmat baru branch manager, banyakran badawa shisendon, ban penyo no yake ATM machine. Loong ru bahadian kejengkeran halor kani, u branch manager jong ke MRB Bank Rambrai branch, u loong ba un sepentip syaka head office, kumta kinong kitkam ke Hito, kilaong baka seng kani buat dian, halor kani kakam, nak benta kasuk kasan jong ki beriau kathan, hakakam say pisa bat kiwe. Nakaling jingi ka seng Hito West Khasi District ni payo ya ka dikepat nakaling jingi ba kamar ba hangni Rambrai inang dot tangane gwe ke bank bat pelok bon ki breu ki penengkam ya ke ATM GP bat kundan per kila karpa dingi ilawan kendu yo grand manager bapak ya ke bank ni Rambrai nakaling jingi kumbala ya keren juru ke keren jong presiden ba yung hanay sapa leng ba kalenti ata kalong ba office ko badon sarang stone ba ni ni ang ba bakin sa ajuba ini sa ikapoy pero nagaling juni ada pren lupa ba nagaling juni ni penkut tang tanong stone nagaling haban lecin islam kapat jure kan nomor kala don kam siapa palat ini nomor Rambrai sini ha kabenta kabani penengkam ya ka kam kini petani lemba ka mesin ATM Rural Bank ya kaban warra ya kawai kencing dawana nakane ke bank nomor kencing bom padon ya ka ATM mesin nakane ke jaka di kala senjing ya sibun ki beri badan po jo nakane jaka tu mudap nak kencing sokhia nomor baga jing ut jo di pada kinong song jo nakane ke dong kan di niwan banyak kendu mentaya ukuran menjar jo nakane ka Rural Bank hani ya hadin mengilayo banyak ya keren banyak pekat ini kan nakaliang jong ubran menjar jong ka bangru ulah kula ba unsa pentip syaka head office kenang bakal le ka badar kam ti nakaliang jong yasang ni apni eti ngin ya gudin ni lah kan ka bang ka prekam an ya kata ka bang ni tepat akan ka por nak benta ka jing ha ja kan ka dong ka